inkuru ivugishije abatari bake kandi yagarutsweho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo tariki 29 z'ukwezi kwa kane 2025 nibwo habayeho gutaha kw'ingabo z'umuryango wa SADC zarwaniraga muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo zahawe inzira zikanyura mu gihugu cy'u Rwanda zivuye hariya muri kariya karere ka Rubavu, zikaza rero zikanyura i Musanze. Amakuru ejo yiriwe ari kuvugwa hirya no hino, ariko icyaje gutungurana naho mu gihe izi ntwaro, abasirikare ndetse n'ubwato n'imodoka nyinshi zigiye zitandukanye zatwaraga izi ngabo za SADC zarwaniraga muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo zatahaga hari umunyonzi waje kwandika amateka maze afata ku ikamyo yaritwaye ubwato bw'izi ngabo cyangwa se bw'aba barwanyi barwanaga muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko basezerewe bagataha bavuye muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutsindwa n'ingabo za M23. Ngire ngo nawe uri kugenda ubyitegereza kuri iyo screen yawe nk'uko uri kubibona rwose. Umunyonzi imodoka irimo kuzamuka cyangwa se iyo kamyo ihetse ubwo bwato urwanira mu mazi cyangwa se ubwo bwato bw'ingabo zirwanira mu mazi. Imbere hari undi munyonzi nanone urimo kuzamuka, bigaragara nkaho nawe ategereje ngo iyo kamyo ibe yamugeraho nawe afateho, ariko uyu nguyu we rwose yamaze gufataho, ari kugenda yitemberera ubona nta kibazo abimuteye. Abantu rero baje kugenda bagaruka kuri no nkuru, ndetse iyi foto iri kugenda ikwirakwira ahantu henshi hagiye hatandukanye, bagera bavuga ngo abanyonzi ni bamwe mu bantu batagira ubwoba. Uretse kuba ino ari ikamyo y'ubwayo ishobora kumuteza ibyago akaba yanakitaba Imana, iyi kamyo iherekejwe n'izindi kamyo ndetse n'izindi modoka zigiye zitandukanye zari ziri kumwe n'izindi zari zitwaye aba barwanyi ba SADC. Kandi ikindi no kuba byonyine ino modoka cyangwa se ino kamyo yari itwaye ubu bwato ari ya gisirikare, hari n'imodoka za polisi zabanjije kugira ngo mbere yuko izi modoka kugira ngo zibanze zivane izindi mu nzira. Ngo murabizi ibinyabiziga kuba bashoboye gusoma amategeko y'umuhanda, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bigiye mu butumwa bumwe, ari ukuntu hari amategeko abigenga, hari ukuntu bibanza gukorerwa protokole yo kugira ngo bitaza kuba byakorwa mu nkomyi cyangwa se byatangurwa n'ibindi binyabiziga mu muhanda, bityo akabanza imodoka zikura izindi mu nzira. Imbere y'izi modoka mbere ko zigahaguruka hari habanje imodoka ya military police cyangwa se imodoka ya gisirikare igenda ivana izindi mu nzira, zigenda zikurikirana. Uyu munyonzi rero kujya hagati y'izi modoka za gisirikare agashirwa ubwo bakanayikoraho rwose ngo kugira ngo imutize umurindi cyangwa se ibe yamwigiza imbere, byaje gutuma abantu benshi batari bakiya bagenda bagaruka kuri uno munyonzi. Ndetse iyi foto yaje kugenda ikwirakwira ahantu hatari hakeya, bibaza ukuntu yaje kuba afata icyemezo cyo gufata kuri no kamyo. Uretse kuba izi modoka z'ubwazo nazo zitinywa n'abatari bakeya, kubona atata za gisirikare, imodoka za gisirikare ziri mu butumwa, zirimo kugenda mu muhanda, ziri kugenda noneho wowe ukagenda ukayikoraho no kuzireba ubwazo, abantu benshi babihabuka cyangwa se babitinya. Uyu munyonzi we gutinyuka akagenda agafataho n'ibintu bidasanzwe. Minisita w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko gutangira gutaha kw'izi ngabo za SADC ziva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari intambwe ikomeye mu gushyigikira ibiganiro by'amahoro bikomeje kuba. Ibi bitangaje abinyujije ku rubuga rwe rwa X nyuma y'uko kuri 29 Mata 2025 aribwo ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo zari mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo SADC zatangiye gutaha zinyuze ku butaka bw'u Rwanda hamwe n'ibikoresho byazo. Minisita Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwatanze inzira ndetse n'abaherekeza imodoka z'ingabo za SADC n'ibikoresho byazo zatangiye kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikanyura mu Rwanda zerekeza mu gihugu cya Tanzania. Yongeyeho kandi ati kuba ingabo za SADC zari zigihari byari impamvu irusha gukomeza amakimbirane. Kuba uyu munsi zatangiye gutaha n'intambwe
impande nziza gushyigikira ibiganiro by'amahoro bikomeje. Ubutumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwabagamo ingabo za Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi zatangiye gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Kuboza 2023 zafashaga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya ihuriro AFC cyangwa se 23 kugeza mu mpera za Mutarama 2025 ubwo zatsindwaga mu mujyi wa Sake na Goma. Inama kandi irasanzwe yahuje abakuru b'ibihugu byo muri SADC n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC muri Tanzania ku itariki 8 Gashyantare yemeje ko ibiganiro bya politike ari byo byakemura amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere muri rusange. Bashingiye ku myanzuro y'inama, abakuru b'ibihugu bya SADC tariki 13 Werurwe 2025 bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'ingabo basaba ko zitangira gucyurwa mu byiciro nyuma yuko icyifuzo cya SADC cyuko ingabo zanyura ku kibuga cy'indege cya Goma cyanzwe kubera ko AFC na M23 yabasubije ko bigoye kuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zacyangije mbere yo guhunga urugamba rwabereye mu mujyi wa Goma. SADC yasabye u Rwanda ko izo ngabo zanyura ku butaka bwarwo zerekeza muri Tanzania nk'uko Minisitiri Nduhungirehe aherutse kubyemerera igitangazamakuru kigiye. SADC kandi yateganyije ko abasirikare bakoresha umuhanda Rubavu Kigali Rusumo bakomeza mu karere ka Shato mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania. Umubare w'abasirikare batashye muri iki cyiciro cya mbere ntiwamenyekanye kuko ni igikorwa SADC yifuje ko cyaba mu bwiru hagaragara kandi amakamyo agera kuri 7 atwaye ibikoresho byabo ndetse n'imodoka nto zirimo abahagarariye inzego zibiherekeje. Ngayo ngukorera muri icyo gihe ubwo izo modoka zazaga kuba zigenda nibwo zageze mu nzira, umuturage wo muri karere ka Rubavu afata kuri ikamyo rwose ubona ko yagendaga nta kibazo afite cyuko izo ngiza ari imodoka za gisirikare ndetse ari tata za gisirikare. Abantu rero ntago babivuzeho rumwe ndetse abantu benshi bagiye babivugaho mu buryo butandukanye bagenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, aho benshi bavugaga ngo abanyarwanda adushira ubwoba cyangwa se abanyarwanda muri rusange bashira ubwoba. Niki gitera umuntu kumva yafata ku ikamyo igenda agakozaho ikiganza cye hanyuma akagenda nta kibazo afite, atari ikamyo isanzwe ahubwo ari ikamyo ya gisirikare? Biratangaje. Bakunzi ba Arimba TV, ngaye nguke se we urabyumva ute cyangwa se wabibonye ute? Igitekerezo cyawe cyandike muri comment kandi usangize inshuti n'abakunzi bataje kuba babasha kumenya ano makuru barusheho kugenda bamenya uko byaje kuba bigihe. Waba ufite ubukwe bwo gusezerana imbere y'Imana, mariage civile, anniversaire, ibiro byo gusoza amashuri yisumbuye na za kaminuza, proposal, inama zigiye zitandukanye, wabuze ahantu wakura umukameramani wizeye wagukorera amafoto meza y'urwibutso ruzakwibutsa ibihe byiza mwagize. Wihangayika, Philips Photo Image, igisubizo ku bibazo wibaza. Tugufitiye kamera zintajorwa mu gufata amashusho n'amavideo y'ubukwe ku buryo uzirebye zimusubize neza mu bihe nkaho birimo kubaho kanya. Wihangayika rero, twandikire kuri Instagram yacu ni Philips Photo Image, twandikire cyangwa duhamagare kuri nimero ya telefoni 078 31 32 188. Philips Photo Image, ibirori bifotowe neza bizira gusaza no kwibagirana. Arimba TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu.